Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Wamenye ururimi ari uruhe se? Ismi yaho Motari. Ubwo nawe mbabwiye ngo mumeze mute nshuti zanjye. Welcome my friends. How are you? Mumeze mute? So ahangaha ni muri Turkiye, ahitwa muri Istanbul, aha ni kuri airport yabo, aho abantu bategereza baje. Abantu baje bategereza hariya nyine. International arrivals. Yes, nari utegerereza. Muri kubibona nyine ko n'amasura yahindutse n'iki bintu ngibyo. So naje muri summer class, ni ukwezi kumwe, nzaba ndi kwiga Igiturkiya, ndi kwiga culture yo muri Turkiya. So ni ibintu bizaba bishimishije cyane. Ndagusaba yuko wazaba uri kumwe nanjye ukajya ureba buri munsi ibyo nagiye niga, inshuti nahuye nazo nshyashya, ibintu nyine ngibyo bigiye bitandukanye. Ibyo ari byo byose ndabizi bizaba bimeze neza. Nyine umuntu aranyaruka akiga n'ibindi, akamenyana n'abandi bantu, ndakeka bishobora gufasha. Ubu mu kwezi kumwe nzaba menye Igiturukiya. I don't know, simbizi, ariko ndizera ko nzaba nakimenye inshallah. So muzagume muri kumwe nanjye, mu kanya ndaza kubereka ahantu nagiye nemberera ukuntu hameze, mbereka imihanda ukuntu imeze, ibintu bigiye bitandukanye. So mugumane nanjye, ndakeka muzabikunda. Thank you so much. So as you can see, reba bari abantu bose bari bano mubona inyuma bategereje abantu baba bari kuza. Nari hirya hose hari ahantu binjirira, ni hanini byatanga. Umuntu araza ugasanga nyine uramutegereje, ufite uturabo, ufite uduki, ugahita umwakira tu. Abariya bose uri kubona ni abantu bategereje abantu babo, bategereje nyine ko baza bakabakira n'iki, ngo bamubwiye ati ndaba ngutegereje. Ahangaha reka turebe international arrivals ukuntu basoma ngo dish hatlar gelen yolcu. Kuko muri Turkiye iriya sa ifite akantu munsi tuyisomamo sha, noneho iriya ca iri hirya, iriya si tuyisomamo ja. Okay, ubwo turasoma ngo dish hatlar gelen yolcu. Dish hatlar gelen yolcu. Nibyo? Mashallah. International arrivals. So murabibona yuko rero nyine abantu baba barimo baraza ku bwinshi, buri kanya abantu baba bari kuza, abandi baba bategereje, abantu benshi kabisa bategereje abantu babo. As you can see, ni byiza kabisa, biba ari ibintu bishyushye. Uzaza ryari ngo abantu bakwakire bagutegereze. Cyakoze ikintu nabonye, iki kibuga ni kinini pe, ni kinini ugereranyije, kuko uragenda ukaruha, ukagira ute, ukamanuka ama esikariye, ibintu byinshi cyane, ukananirwa pe. Bivuze yuko kabisa ikibuga ni kinini cyane. Ndaje mu kanya ngiye kugerageza ukuntu muri restaurant baduhaye ibiryo biranana. Ubu ibiryo byaho nzabishobora baho. So no kuvuga ngo rero iyo umuntu aje, ijambo rya mbere rero bakubwira iyo uje, barakubwira ngo hoş geldiniz. Ni nko kubwira you are welcome, nawe ukambwira hoş bulduk, nawe ni welcome. Nyine agahita agusoma, akagusuhuza se, cyangwa akagobera, cyangwa akaguha ikiganza, cyangwa akaguha indabo n'ibindi ngibyo. Ubwo ngubwo nyine aba akwakiriye. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Okay. Yakubaza ngo tamam, ibintu byose ni sawa, bimeze neza, ukambwira tamam. Ibintu byose ni sawa. Irindi jambo nko kuvuga yes, uravuga ngo evet. Evet ni yes. Hayır ni no. Right? Hayır ni no. Okay. Tamam. Irindi jambo nize, umuntu ashaka kukubaza ngo nasilsin cyangwa nasilsiniz. Nyine mumeze mute, amakuru. Uri kumva? Ushaka kumbwira ngo iyiyim cyangwa se iyiyiz. Iyiyim. Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederim ni nko kuvuga ngo thank you. Teşekkür ederim. Thank you. Noneho wowe iyo umuntu akubwiye ngo thank you, ushaka kumbwira ngo thank you. Teşekkür ederim, ukamubwira ngo rica ederim. Okay. Evet ni nko kuvuga ngo yes. So no kuvuga ngo rero iyo umaze kugera ahangaha mwabonye amafaranga
ni ukuvuga rero ahangaha nabo ntabwo byemewe kuba wahahisha andi mafaranga cyangwa wagira ibindi ukora ukoresheje amafaranga y'amahanga nk'amadolari n'amayero n'ibindi. Iyo uje uravunjisha amafaranga yawe ukayavunjisha mu mafaranga bo bakoresha yitwa amalira. Amalira niyo mafaranga bakoresha, uguraza nyine utwo ufite ukatuvunjisha barangiza bakayaguha mu madolari. Dore nuko nguko abameze inote zabo. Esa kwingora yanyishira. Aya ni 200 yaho, 200 yaho. Hanyuma aya ngaya ni senkani, bafite n'inote ya senkani. Nibaza kuma nandi ndaza kubereka. Ndaza kugerageza nshaka izindi note ubundi mbereke ukuntu inote zabo zimera. Aya ngaya ni 200 notes and this is 50. Ndaza gukomeza mbereke murebe ukuntu zestaye.